GSPCB आणि COP प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो एक ऑफिशियल हांगा येता. ही आमची डिस्चार्ज लायन. तेका तुम्ही पळयले आसतले की तेका ते सील लायतात. प्रत्येक टायमाक डिस्चार्ज करच्या पयलीं तेंचे ऑफिसर्स हांगा येतात. आमकां अलॉटेड टायम दिल्लो आसता, दीस आनी टायम. त्या प्रमाणे आमी हांगा रेडी रावतात. ते येतात, सील ओपन करतात. त्यांच्या देखरेखी अंडर आमी फूल डिस्चार्ज करतात. डिस्चार्ज जातकूच परत ते आपले सील लायतात आणि वतात. ही आमची 100% फुल प्रूफ मेथड आम्ही फॉलो करतात sewage discharge. Okay, what we have just witnessed is that the sewage which was collected from the casino vessel has been transported to the barge, and from the barge we are unloading it into the sewage sucker tanks. We are logging it in all our records. Every tanker is recorded, and these are in guidelines of NGT, the National Green Tribunal. So we are in compliance to that. Yeah, random inspections are carried out. We have a team comprising of the Pollution Board, Capno Ports, and who else is there? NIO, National Oceanography representatives are there. So all of them go regularly for inspection, and they are done randomly. Now the committee has been formed, which comprises of officials from NIO. In fact, the scientists, both of them are doctors. Then we have one of the professors from NIT in Farmagudi. We have from Pollution Control Board, and we have from the Captain of Ports Department. So the team goes and checks the same system how you all must have seen what was down there, and accordingly quarterly report is sent to the NGT. As per the MINA's role, monthly water samples will be collected, and we are monitoring the pollution level and the water quality. कसिनो मांडवीन येत सावन मांडवी घाण झाल्या म्हूण बोवाळ. कसिनो मांडवीन सिवेज सोडटा म्हूण काँग्रेसीन इशू केल्या उपरांत काँग्रेसीक आव्हान दिवंक सरकाराचो फुडाकार. बुधवारा मिडियाक कसिनोचेर व्हरून सगळे ठरोवन हे शिस्तबद्ध सायट इन्स्पेक्शन, सिवेज खंय स्टोर करतात, कशें सिलिंग करतात, ट्रान्सपोर्ट कशी करतात ताची पळोवणी, हे सगळ्या गजालीचेर खंय सरकार अधिकाऱ्यांची कमिटी नजर दवरून आसता. कसिनो दर्यान सिवेज सोडटा मांडवीन न्हंयेन प्रदूषण जाता म्हूण GSAM काँग्रेस धरून कांय एक्टिविस्टांनी इशू केल्लो. कसिनोची बाजू मांडपाक स्वता मंत्री निलेश काब्रालूय मिडिया मुखार पावलो. कसिनोचे वॉटर ऑडिट करता म्हूण सांगून गेल्लो. तो मेरेन मिडियाक कसिनो भोंवडी करून केन्ना न्ही इतले सरकारी अधिकारी एक्टिव्ह. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.